Brat, vidi ovo. Što bi neko bacio Flowstone Mixture eksploziju? Ajde da vidimo. Ne kapiram što se desilo. Otud ja znam. Mrzim ovo mesto, hejtujem ga, hejtujem ovo mesto, mrzim ovo mesto, hejtujem ovu planinu, srkni planino, hejtujem te, hejtujem. I ćao ljudi, danas ću da vam pokažem mod koji zove Flowstone Mixture. Tačnije, Lucky Drinks. Evo, uzet ćemo sve njih i idemo prvo na Mystery. Brate! Koji cheat? I evo, popio sam se, uzeo sam, vidjeli smo da je Mystery loš po nas. Ajde sad da probamo Energized. Dobili smo ništa. Dobili smo Jump Boost. Dobili smo ništa. To smo predobili. Dobili smo ništa. Dobili smo, brate, Speed. Ovo je korisno. Ovi Flowstone se nalaze uglavnom u ovim selima kod seljaka i u dungeonima. Ajde sad opet, Energized. Nothing. Speed sam dobio opet. Brate. Vidite kako brže udaram. Čekajte. Ovo će biti 1. Evo. Efficiency 1. Vidite koliko brzo kopam, brate. Idemo opet. Jump Boost 3, brate. Jump Boost 3. Opet on je Hest. Jump Boost 3, opa. Speed 3. Opa bato, opa bato. All dermo počne. Ne znam. Speed 4, Jump Boost 4, brate. A sad je Jump Boost 1. Naravno, vidjeli smo uglavnom sve efekte od toga. Ajde da bacimo. Ajde, treba mi jedan ovakav pik. Da bude uz mene uvek. Zbogom Mixture. Idemo sad na Unstable. Ništa. Silverfish. Brate. Beže Silverko. Brate, ima Jump Boost. Ima Speed. Davi se. Znači možemo da dobijemo potpetos. Ovo je vrlo zanimljivo, pošto ja sam već malo isprobavao ovaj mod, onako čisto da vidim. Izgleda da smo... Izgleda da se dobije samo potato s... ili... običan silverfish sa speedom. Brate! Nevjerovatno. Ovo je čudan mod.
Opet. Opet. Ali me zaznao. Bote. Vidite, ponekad je jača eksplozija, ponekad slabija. Taj set day. Ponekad je eksplozija jača, ponekad slabija, ponekad najslabija, ponekad medium slage. E pa, to ti to dođe. Ja sam dobio. Da bi sam achievement Icebreaker. Ice Shard. Vrate, sad se dobio ovo. Kofora. A, ovo je mod koji ja koristim najverovatnije. I ovo li je dobro po nas, tako da postavljamo se. Sponsor ove epizode je Flowstone Mixture. Najbolji napici za umiranje. Izvolite. Kupite. Jedna flaša samo $800 miliona. Flowstone Mixture. Boce. Sponsor ove epizode. I ovaj pickaxe.